justice! No justice! We want! We want! room pini kache song pon atheke pini ang isi ang kleng isi ke do pen bang ek palang rop un ede je phansi ile tum pini women they her women united society atum pen pini le tum ning du kache paklang dun kele hello pini la puchot kali sitame mo phi le tum phans tami la pusona palang rop un ede je phan ile tum chi song pang tang lo na la pen ile tum la bang so akache song alo ile tum la bang so ang thek labang so apran ki endet abang pu alang le tuma phans tame long le tik bang ke le tum labang so me a justice itum iripon bedanang po lapen labang so apran ki endet phans tame alang le tuma phans tame ilitum kado ka we pen alang tum so dak pen kan sai pon labang so padu vek nang ji lapen ilitum kado ka we lapuson iri do nang ne athema ilitum labang so apran ki endet pen pot ilitum mithang akhe kaching hon ilitum karbia khe kidam tang ilitum kidam tang stamila busono arong ilitum nogong long stamila sondolo aposil halap hans stamila ilitum tibatha dulo lapen finish stamila buson ilitum kado kawe labang solong kiri dunde de dia phan ilitum kado kawe tum stame ining kiduk ining kipong ining ki oil la buson tipaklang non pena joksi ilitum pinini tum stame that her United Women Society atum sitame nilitum pini la puson si kachisong pado pananang lapen iri dunang ne puson si nilitum kado kawe ni malia tum an sitame pe tum an balapen korjang atum lapen pinsumar tum asame la puson isiang kleng dona pusi pini nilitum la bangso amelo la puson sini tum chingrum pon pen justice ke hang la bangso justice ilitum same long letik itum te irinang ne pula puson silitum kaching rungun pen ning du kachipaklang nun kila hello so dak pen rekontek itu la bangso kolektif jong si ya minang ni pula tela so along kanang sampan nilitum la bangso amunit long letik la pen nep inang long letik nilitum iri pon pe la pen la bangso phan long bek nang ipu sinilitum akimang pon dulu ington telu Student Association, Bethor United Women Society, 26 Duargapuri BJP Mandal Committee, আৰু 26 Duargapuri BJYF Committee তৰফৰ পৰা এখন মেমৰেণ্ডাম প্ৰদান কৰিছে আৰু উক্ত মেমৰেণ্ডামখন আমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব যাতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো আগন্তুক কাৰ্যসূচী সুচাৰুৰূপে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে যেহেতু ইতিমধ্যে এই ঘটনাটো আমাৰ গোলাঘাট থানাৰ অন্তৰ্গত এতিয়া বোকাখাট থানাত ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু তাত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে মই এইখন যিহেতু আমাৰ এছ পি ছাৰলৈকে লিখিছে এইখন আমাৰ এছ পি ছাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়